camera speeds. My name is Anya. I'm also from here, and I'm also here with Salesforce. And we spend some money to a charity organization. So we buy some hot chocolate to people, and they can give us how much money they want. And the organization is called Yalandri Sunshine, and they give children in Burma a second chance to life. So I'm really impressed with how international the forum is, I would say. So I definitely met some people that would be coming from Russia, where I'm originally from. You know, there are people from America, where I live now. And of course, there are a lot of people, you know, from Europe as well as, you know, from the Middle East, just really from all over. And I think that somebody just told me that just by coming here, you know, senior leaders can save 4 months worth of travel, you know, by just being here at Davos for 2 days. So I think it's really a remarkable opportunity. ناوی من نیهاته از کردی ولایت سلحدیمه ولایت سلحدی از 25 سال داووس اسکنم او 31 سال سوئیس اسکنم 31 سال 25 سال داووس اسکنم من که فکریه تفکری خود شغلن داووس گندی کی قجیکه اما دفکری دنیای سه دنیای توپی وراده که یعنی گندی قجیکه کردستان ما پرگیره امن کانتایی بکن اما داووس گند کی قجیکه قاسبایه ته دنیای تینی برننگی خو. So, hi, I'm Anne. I am a ski teacher actually at the moment in Davos. So for Davos, I think it's good because they give us a lot of jobs. So, and we see a lot of the world because everybody's coming here. Are we ready? پیشانگاه کاتیا وکرم بو بشه آفراتا بو کارم های دستی و پالپشتیا بوانا کدا کپتر خو ماندی کنه جور و دا چه آریشان چه بند دام جیل بند خوب کجن هر واسط هنا فرودن افکاره دا بیت پالپشت کی مادی بوانا دا بین کرنا پیتویت وان روزانه دينش مالا خو ومجتمعي ما مجتمعي كي وصاكو او جنكات بيت السجنيفاش مجتمعي فات قتيتن عددك كم مجتمع جرى كديل زفريتن فجا ما وقت چاكسازيه ما اف بيشانگه ها دانا تاكو نيشا خلقي بدين كو اف خلقه هشتا يدجيت اف خلقه شيانت هين كو پاشا روجه دا شت شولكا ديب كتن سالی 1975 علی رئیس کم ام بازاره او سرعت ما نخوي ما ولا باوكم ولا بابيري ما ابو اما يعني مجموعه 36 سنه ام سرعتها بدا السمانه ما ايش ما نوع عطريه او بهارات لا تعيش واحد اي لا